Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon di sarsarita tayo ana pauluan. Ni Joy, ana singpa. Adda idi agnagan iti Joy, amaysa nga ubing. Ket apalan na akanayon dagiti kaadalan na, gapo ta nagpipintas ti arwaten da. Ken adulat ta ti makmakan abalon da. Idinto ta iso, ket kamo ti laeng ti balon na, amapan ijay pagadalan da. Masair met no daduma, gapo ta uyawan, ti maysa akaadalan na. Kas iti maysa nga aldaw, ket Hoy, Joy! Kita man day tapaldam! Agda pisang na! Ha? Kitaan nyo, oh! Pisang ti paldana! Kita ka? Nauyaw day jay anena. Gapo ta nagpipintas ti bado na. Katuy-uyawan na kon. Nanang, uyawan nak ni Nena akadalak. Pisang kanutoy paldak. Un nga agpaiso. Kinat katawaan dakpay, ah. Ala, di mo us-usaran day taapalda anak ko. Tarot-turot mo't ngaminan. Bayam, tano itod to ni Mrs. Garcia tay tangdan ko ang naglaba. Igatangan kanto iti paldam. Ha? Un anak, igatangan kanto iti baro apaldam. Anya, agpanayon ka iti tangdan mo. Kuwa ngamin, madam. Saan amabalin? Numanula ang ti talaga atangdan mo. Isulati itid ko. Madam. Oh, adtoy titangdan mo. Agyam anak, madam. Saan kayo ang nakagatang iti baro akawis ko, nanang? Saan nga rod anak ko? Tainggatang ko iti bagas tayo tangdan ko ang naglaba. Ay, Ang bayam, tadaitak laangan tay paldam, anak. Ken mang daitak lata iti sabali pay apaldam. Adda dagi tay paldak amayat pay laeng. Isun ti daitak ngagbalin apaldam. Ha? Wen anak ko, iti kasta saan lang nga isu ti paldam. agyamanak, nanang. Ay, nabanog ako na magmagna. Kasanumat ngamin. Nagadayo iti pagadalan. Ay, aginalakman pa'y dita. Malagsak apuon ti kayo. Agtugawak pa'y la dita. Anya day tada iti rabaw ti bato? Kita agman? Supot mat? Ha? Anya ti linawon day ti asupot? Ha? Kwarta! Nagadwa kwarta! Akin kukwa iti daytoy. Apay analipatan na. Anya ti aramida. Sino nga tangag paiso ti akin kukwa iti kwarta? Obeng! Ha? May sa abakot. Obeng! Sa dinaw ti papanam. Agawid akon, ina. Apo, adda ka di nakita anak asupot a kwarta. Ha?
Kukuak dayjay, apok. Nalipatak iti naginanaak. Ngamjak matandaanan na sa dino abanda. Wen ina, adda dito'y bag ko. Yawid ko kuma, tay sapul to ni nanang ko iti akin kukwa. Ngamin, ang mga nagtudo kat mabasa ti kwarta. Sayang mat, kaasi ti akin kukwa. Adda di tabag mo, tay kwarta. Adda, ina. Mabitlaan tay ruwar ko ha. Oh, atoy oh. Kukwayo gayam da ito'y ina. Imbag nga rod ata nakita dak. Tapno maisublik kada kayo da ita kwarta. Saan mo ka di akin sayan da itakwartak, apok? Ay, saan ina? Saan kumat ako kwa da ita? Agyaman ak nga rod no kasta. Anya? Nagado a kwarta? Wananang, kat insublik ka ni ina bakit? Takukwa na ka no? Anak ko. No saan mo ako kwa? Saan mo atagi kwaan? Wananang, Kasjay ti aramidam, anak ko. No adda makitam anak kawara amay sa abanag. Alaem, kat isapul mo iti akin kukwa. Saan mo atagi kwaan? Gaputa maditi kasta. Dakas ti kasta nga aramid, anak. wananang. Ikanak man iti kamuti nga baon mo. Ay, ikan ka. Atoy oh, kukwam ti kagudwa, ading. Salamat, Anya ti grade mo? grade 1. Ay, grade 1 kagayam, ading. Anya tinagan mo? Leonard Manang, Ay, syakmat ni Joy. Apay, awan balon mo? awan Manang ket mabisinak. Ay, kaasi kamat. O sige, kanam nga rodan day takagudwa kamote. Takanak mati kagudwa na. Mabusog ta nga agpadpada. Naimas ti kamuti. Nanang, ada ka di pa'y kamote abalunak inton bigat? Ay, una, anak ko. Adda. Taday ti ado at taraunta. Gaputa kinalik ti mula ta akamote. Kwa ngamin nanang, tay grade 1 ani Leonard. Amangan no awan tumanan ti balon na. Kaasimat ama bisbisin. Ha? Iso na yun am to ti balunak ha. Taikak tumanan ni Leonard. Kasta ka di, anak. Awan, nayunak to ti balon mo, anak ko. Alang nga rudan. Maturok kan ha, anak? Tanirabiin. Wen, nanang. Leonard, ada ka di balon mo? Awan Manang, Ay, ada balon ko kamote. Inton recess, urayin nak dito'y Taikkan ka iti balon ko. win Manang, Wen, tapno saan kanto ang mabisbisin? agyamanak Manang. Partakak pa'y ti magna. Tasya kong tagluto iti balay. Tapno mangan kamin tulaangan no sumangpat ni nanang. Anapan na kilabada. Ha? Anya day tada iti dalan. Supot akas lahat dalinaon na. Asit gakman. Wan! Adda kargana. Ay, kita akman. Ha? Kwarta tilinaon na? Nagado a kwarta. Apok. Kukuam ka di day taan nakasupot. Saan, ina? Saan mo ako kuwaday ta? Saan? Ina!
Daytoy jay supot yu idi. Saan ka di? Apay, nalipatan nyo man ang tinangikan nyo? Adoy siyak tinakasarak. Idulin nyo ngamin ina. Amangan numapidot ti sabali, kat tagikwa enda. Kaasi kayo mat. Awan to ti igatang nyo iti kanin nyo. Sapay nagado a kwarta daytoy. Nasingpat ka at alaga nga ubeng. Pulos adi mo ginandat at agikwaan ti kwarta. Saan, ina? Sige, kukwam daitan, apok. Ha? Ala umon dayta a kwarta, apok. Takasapulam dayta. Ina? Kukwamon. Ado ti matulungam babaan dayta a kwarta. Kalaat ang nagbaliw tila nga ti bakat. Kat, nagpintas a babae. Siyak ning kantada libnos. Nasingpat ka nga ubing, Joy. Kat maikari ka amang tagikwa iti dayta a kwarta. Sapay ko ma, tasan ka ngagbaliw. Anya? Kasladyak pa dyan, anak ko. Sige. Aramaten ta daytoy a kwarta iti nasaya at awagas. Kan tumulong tamat iti agkasapulan. Tulungak ni Leonard agayam ko nanang. Kaasi ngamin. Gabuta ka na yun nga awan balon na. Wen anak, tulungam, takaasiman. Leonard, adamanan balon ko. Kat ikan ka. Kamote? Saanen? Tinapay. Adda pala man na nga itlog. Kat ikan ka. Agyamanak manang. Kaasi ka man. Agsaksakit ni nanang ko. So nga awan balon ko. Ay, siguro. Saan ang makatagid ni nanang mo? Tamasakit? Win manang. O sige, sarongkaran minto ni nanang mo. Umay ka minto ije balayo. Nanang, inikan tayo ti kwarta ti ina ni Leonard. Adda igatang da iti agas na. Wen anak ko, sapay ko mataagimbag mutan ti ina ni Leonard. Apo. Adda tao, anak. Inta kitaan, nanang. Naimbang nga oras yaw. Ada ka di kilaban nyo dita. Mabisinak nga may. May sa alakay. Adda, ama. Ama, sa dino ka di tinagkapuan nyo? Adayo dinagapwak. Isu ang mabisinak po na yan. Kajak pa'y nadanon ti lugar at turungag. O sige, ama. Ito gaw yu pa'y lang arud dita na iranta ato gaw dito'y paraangan. Tainak mangala iti taraon nyo. Kaasi kayo, mat. Nina, pangasim man ta pabuludan na kiti kwartam. Pamasakit dyan anak ko. Bayadak tumot lang. Ay, uwan pabuludan ka, Anton. Ang bayadam tapno addan tumanen ipabulod ko iti sumarunupay abumulod. Ay, Nina. Ikarit nga agbayadak to. Sige, mabiit lang taikan ka iti kwarta abulbuludam. Ibagam numanong. Kumusta ni nanang mo, Leonard? Naimbagan manang. Agyamanak Awan anyaman na. Agsingsingpat kawan. Tapno kay kayat na kanya po, Diyos. Win manang. Sapay ko ma, taagpagayam talata. Wen? Win manang. Kaya't kaapagayam tamayat ugalim.
Uray siyak Kayat ka pagayam. Tamayat met ti ugalim. Immado ti pagayam ni Joy ubing. Kat saandan nga uyawan daytoy, gapo ta nagpipintas metten dagiti kawas na. Nagtalinaed ti kinasingpet ni Joy, iso nga agtultuloy met, ti ipapaay kankwana ni Engkantada Libnos apagsayaatan da nga agina. Iso nga ubing, agsingsingpet kayo, tapno adamot sumangbay kada kayo, apagsayaatan nyo. Bueno ubing, ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo ita, ngayon surat ni Virgie Paklay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.